kumele ube nanesizathu sokuthi kungani ufisa mhlawumbe ukuthi wenze lokho inkinga lama models labantu sijola nabo manje mangithi ngifuna umfazi nathini ngifuna imdoda naye ayisebenza njani ayisebenza njani ayisebenzi kanjalo kodwa phela angithi nawe kumele ube nazi izathu ethe ukuqina ungathi uyamfuna nje kanti ufunela nje ukuthi ushaye ngapha ubuye ushaye ngapha kube mnani kanjalo kumele ube nalezo zizathu esiqinile nje kuye sokuthi ufike usho ukuthi cha wemama nansi inkinga lapha ikhona bengicela ngifisa ukuthi ngenze nje ebese naye ethule ebuka eyibona ngoba phela konke sikwenza ngokubambisana ngithi isithembu kukhona ukusithathela mhlawumbe mawuhamba ngento zesintu kuthiwa mhlawumbe kwakukhona ubhuti wakho mhlawumbe wazi wahamba engaqedanga engaphethanga mhlawumbe into zakhe ekhaya bese kuthiwa ke wena ngoba umncane angeke ukhona ukuthi wenze undlula ubhuti wakho kusho ukuthi into songayenza enye zokuchazisela nje embili entathu into ongayenza ukuthi kuzomela uthathe umakoti kabhuti wakho ebese uthatha owakho ebese ke kuba khona ke lokho ukuthi uyabona njengami nginomuzi la eGoli nginomuzi oseThekwini bese kuba nekhaya eliseBergville ngiyazi kuzongifaka enkingeni kumama lokho kodwa kangisale sengikhuluma so umama engiphila naye owala eGoli and melophile eDurban melophi eBergville yeah so ngiphila naye kumnandi konke la eGoli ezinye izinto uyazama ukuthi azenze nanoma ubona ukuthi cha uyazama kodwa azikho enhlizweni uyayibona leyo ngapha uthola ukuthi ekhaya abasekho abazali basekho abazali yabo nje mina ekhaya kusela umalume kalakatsha kuphela serious kusela umalume kuphela abanye basemadolobheni abanye bayasebenza abanye bakuphi so ngamanye amagama makungathiwa kuyenzeka uuncle Nkalakathi uyalimala usho ukuthi la muzi usovaliwe ngenxa yokuthi akekho umuntu owalethwa kwathiwa cha sicela uzosivusela nandi ikhaya you understand kusho ukuthi la muzi ngamanye amagama kuyovalwa ngehlahla ngoba kuma nje kunendle ngayakha khona ayilali